bedi matam say na di matam mema no ya pam dabio obi ensuro obi okurom ho fifi wallahi talai me na me ka kyerɛw no ba obi enu wo suro obi okurom a obi wo matwofu a obi wo matwofu obi wo enkraman obi wo enkraman dia wo bi a obi wo me ma ka kyerɛ ne say on the 7th January yes de John Mahama esi akonya so na mihia na wase a dwuma medi ne pa no dabi anwo hia sɛ wa betra wadidi John Mahama tam na sabe facha me sabe entina meto sabe na sabe ni be magugu abonten na woye sile queen dia be moto abama na wode Ghana ska koma sile queen wo gunnani mu ase awie fifi me ba agunnani mu ase awie didi na tam awie yato aba wie ye na wo de na aka na amamu a wase ye twasi asa be presi no na ye be kan wo se me maba be di Kumchacha atem na ya me last 2 years won see me hene wo me kuro macha mapeda me nkonwa din amete so eye nana wo di atam a wan koka na wo meka wo di first eti ya ma wono ntra ne social media no so na ye kwase aboa jimifo se kwase aboa no metumi akabi a kire na fifi me se dan na tie fifi se dabi ya ti kuro mu wa ya soso nkrofo bi so what you say one okay was focus and me focus no Dabi I want to focus that woman yeah say oswalia and me was ska hey sika obi kum nipa enso oska hey obi kokoro no bo oska eje sika bia na yesika what you say wo bobo apo now yes I no or catch yourself for evidence bro Fifi and po bona wo come Fifi na kuromo awo per evidence dabi awo per evidence sa obeti kuromo wa no yes kama na woni pa ne bubo apo no so wasisi dan what you say no so wo cars wo adwapade ya no so wo cars wo adwapade ya ne ade that's the one no be kasa no be ka kire so fukum chacha say ene mi wo sika chew ene wo ho chew ene wo mobo ewiase Proverbs 15:16 woni ma sama ofifi oso woni patri ni ade ketekete owo no enimonyam wo mu eche wo bonefo wa hunyade bebre fufu aba wo mu no enimonyam wo mu che anwa mo eti memete wo no sika na manye sika na wo sika no kwan ben so na afa so a wodi nye sika no what you say send you to be beside there began of when in Proverbs 22:1 good name is better than riches kwan ben na afa so a wodi nye sika mentre kromu wa emo obi mfa Kumchacha animu metwitwi fom da mentre kromu wa mo obi mfa John Mahama animu metwitwi fom me kunna animu ase medidi na tam fifi Awurade nshira ma ye da John Mahama awini a na Agradaa ase atwa U10 so no akom ni wonimu wase atwa U10 ebe presi John Mahama what you say etiwe na bawumia ya papa bawumia onfa ncheme na ya papa bawumia Agradaa akwara hye nkoma wa abeko opposition dabi ye serious o mi fifiti ye dia meka no da Agradaa kwaye prophetess daben da Agradaa kwaye nkomisheni daben da ya papa bawumia Agradaa akwara hye nkoma wa wo beko opposition eti ye wo kurom wa da Agradaa begina ena bawumia ena wanwini a mese koso tuom makwa kokom minim some me kan we say ni na no eda bonte Agradaa dem videos are wo kike Agradaa dem what who wa bonte bebre Agradaa dem dey wa. Your favorite way to send money to Ghana is back. We're excited to announce that Tap Send is back and better than ever. After a brief pause, we are happy to resume our mission of providing fast, affordable, and secure money transfers to Ghana. Don't let anybody tell you otherwise. Tap Send is working power. And remember, tell your loved ones abroad to send money through Tap Send to stand a chance to win big in the December Sambra promo. Tap Send. Papa no.